Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwese mudukurikira amakuru agezweho muri iri joro nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari umwe mu bayobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amennye ibanga rikomeye ahishura umujinya Trump n'ubuyobozi bwe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine bafitiye inyeshyamba za M23 kubera umujyi wa Uvira. Uwo mujinya uraturuka kuki n'ibiki bibaye bigenze bite? Nucikwe n'iyi nkuru byose turabikugezaho. Muri iyi nkuru kandi turasimbukira mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubushinwa ni igihugu kitakunze kumvikana mu bijyanye n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, ariko buyifitemo ijambo mu buryo bwihishe nubwo abantu bamwe batajya babimenya. Ubushinwa rero nabwo hari icyo butangaje ku bijyanye no kongera manda ya MONUSCO kuri M23 kuri FARDC. Icyo batangaje kirakomeye, nacyo turakigufitiye muri iyi nkuru, ntujye kure. Wowe rero uje bwa mbere kuri News Lab TV, kora subscribe, ujye muri comment, ugire icyo tubwira, ukore share, ukore na like kugira ngo dukomeze kuzajya twibanira hano kuri News Lab TV, umuryango mwiza dukurikiramo amakuru. Ntabwo dutinda rero twebwe. M23 ikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane mu bategetsi bisi. Ikomeje guteranya ibihangange, ikomeje guteranya ibihugu bikomeye cyane byiga ku bijyanye n'uyu mutwe wa M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka kimwe mu bihugu bifite ijambo muri aka karere bitewe n'amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni kimwe mu bihugu bisa naho birimo gucungira hafi iby'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Development yose ibayeho barayikurikira. Ubwo M23 yafataga umujyi wa Uvira, igitutu cyabaye cyinshi ndetse bavuga ko igomba kuwuvamo. M23 mu itangazo ryayo isohoye ivuga ko yavuye muri Uvira nyuma yo kubisabwa n'umwe mu bahuza bayo ari bo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ibikora ngo mu rwego rwo guharurira inzira ibiganiro by'amahoro bya Doha kugira ngo bizagende neza, kugira ngo bitazagira kirogoya, no kwerekana yuko ikishyize imbere ari amahoro atari uguhangana, atari intambara. Icyo gihe rero ingabo zavuye muri Uvira ku itariki 17 na 18, M23 yarabyerekanye amashusho ndetse ivuga yuko yamaze kuva mu mujyi wa Uvira yawurikuye. Ariko Uvira ikomeje kuba Uvira. Uvira ikomeje kuba ikibazo, ikomeje guteza umwiryane, ikomeje guhondanisha ibihanga imitwe. Kuri ubu ubutegetsi bwa Trump ngo ntibwanyuzwe no kuba M23 uburyo ngo yavuye muri Uvira, mu mujyi wa Uvira, ntabwo ngo byabanyuze, ntinyuzwe, iracyafite akango nonwa ku buryo M23 yavuye muri Uvira. Bikaba ari ibintu byatangajwe a senior US official, umwe mu bayobozi bakuru kandi bakomeye bo ku rwego rwo hejuru rwa Amerika, niwe wabitangaje kuri uyu wa kabiri mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru Reuters cy'Abongereza. M23 yafashe umujyi wa Uvira wegeranye n'u Burundi, buhana imbibi n'u Burundi, ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12. Ni nyuma y'iminsi 10, ni iminsi 6, ni 6 ubaze ku itariki enye kugeza ku itariki 9 cyangwa 10 ubwo bakoze declaration, ni iminsi 6 nyuma y'uko Perezida Kagame na Tshisekedi bahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Trump barangiza bagasinya amasezerano gufata uyu mujyi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ziri kubifata nko kwica ayo masezerano cyangwa kuyahonyora. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko iyi nkuru ikomeza igenda ibivuga, nyuma y'uko Uvira ifatwa, umunyamabanga wa Leta ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yavuze ko ngo igikorwa cy'u Rwanda cyo kwigarurira Kongo, niwe nikabivuga, cyo kwigarura uburasirazuba bwa Kongo, ngo kirahonyora amasezerano y'amahoro yari yasinywe. Nubwo ariko ngo M23 yavuyemo, Washington is not satisfied, ntabwo inyuzwe n'uburyo M23 itavuye yose muri Uvira.
uyu muyobozi ukomeye yavuze ngo haracyari ingendo zimwe na zimwe z'abasirikare ba M23 mu mujyi wa Uvira, ngo baracyagaragaramo bari kuri ngo bagendagendamo. Ati ntabwo twumva koko uburyo bukwiye koko bwo kurekura umujyi wa Uvira. Ntabwo tubona yuko uburyo twifuzaga ko barekuramo umujyi wa Uvira ari byo bakoze. Ati ntabwo twumva uburyo M23 ikomeje kugota Uvira. Niko umuyobozi yatangaje. Ati there has been some movement, but we don't feel that it really amounts to a complete liberation of the town. We do not believe that M23 continues to be positioned around the city. Nukuvuga niko uwo muyobozi yatangaje. Ati ntabwo twiyumvisha uburyo M23 ivuga ko yarekuye Uvira yose. Noneho ngo hagato ngaho ujye kubona bone ikikije umujyi wa Uvira. Ese riri M23 iri hehe? M23 ikikije umujyi wa Uvira ku misozi iriya isa n'iri hejuru ya Uvira, ndetse n'imira advancinga ijya muri Fizi. Ubu ngubu iragenzura Mboko. M23 ubu ngubu yamaze kuzana ubwato bw'intambara irimo ikoresha mu kiyaga cya Tanganyika kugira ngo izibire ibitero byaturuka muri Baraka, dore ko muri Baraka hamaze kugera ingabo nyinshi za FRDC, hamaze kugera abacanshuro, hamaze kugera imisada n'intwaro ziremereye zose zigamije ngo kuzaza kwirukana M23 muri Uvira, cyangwa ngo kuyikura muri Uvira. Bakaba bashaka kongera bakokipa Uvira ariko ngo bikwije, bafite igikoresho n'igikoresho ku buryo byanze bikunze M23 ituzongera guhirahira yerekeza cyangwa isunutsa utuzuru hariya muri Uvira. Nicyo kintu bashaka. Ngo ubu ngubu tugarutse kuri uriya muyobozi, ngo bamwe mu barwanyi ba M23 ngo baracyari muri Uvira, ngo bambaye imyenda ngo ya polisi, ngo bakuyemo ngo imyambaro ya gisirikare, ngo bambaye ngo imyenda ya polisi. Aya ngo na makuru anahamywa n'abaturage bahariye muri Uvira. Nukuvuga rero kuba abo baturage bavuga ibingibi, kandi ngo hari n'amasasu ngakomeje kugenda yumvikana ngaturuka mu misozi, ngo ndetse ngo no mu gace ngo kitwa Karundu hari icyambu, aka gace kanyine kegeranye na Uvira. Nukuvuga rero ngo ibi ngibi birimo kuvugwa n'uyu muyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arasa n'ushinja yuko M23 igiherereye hariya mu mujyi wa Uvira. Gusa ingaruka zatewe n'intambara cyangwa n'ifatwa rya Uvira naryo ni ikindi kintu kirimo kugenda kigarukwaho, aho ubu ngubu ngo hari impunzi zirenga 84,000 zahungiye mu Burundi muri uko kwezi, bikaba ngo byararenze ubushobozi bw'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi hariya mu gihugu cy'u Burundi. Bikaba ngo ari ibintu bikomeje kandi bikomeye. Bakavuga ko ngo iki kibazo nigikomeza, nuko ngo hazakomeza kubaho gukenera inkunga nyinshi cyane. Ejo mu Burundi bwitabaje buvuga ko bukeneye miliyoni 33 z'amadolari kugira ngo bashe guhangana n'iki kibazo cy'impunzi. Ngibyo rero ibyo Amerika itangaje, ndetse bishobora kubyongera ku byo Trump yatangaje, ndetse na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kongo wavuze ati twebwe tuzakora ibishoboka byose amasezerano perezida wacu Trump yasinye yubahirizwe. Ndetse aravuga ngo tuzaca mu nzira za diplomasi, nibyanga dushyireho ibihano, nibyanga dukoreshe relation bilateral relation. Nukuvuga ngo bilateral relation ni nko kwa kundi u Rwanda rwafitanye umubano na Qatar,
bakanyura muri Qatar bati mwumvishe kiriya gihugu cy'inshuti yanyu yuko mu gihe bakomeza kwinangira habaho ibi ngibi, ibyo ngibyo nabyo bijya bikoreshwa mu bijyanye no gukemura ibibazo. Mama 23 rero ngibyo ibyayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago barimo kwemera yuko Mama 23 yavuye muri Uvira. Ibyo ngibyo bikaba bikura neza n'ibikomeje kugenda bitangazwa n'abandi. Ese koko wowe udukurikiye Mama 23 yavuye muri Uvira? Reka dusimbuke tujye ku Bushinwa. Nukuvuga ngo Ubushinwa tugiye kubugarukaho tureba ku bintu nabwo butangaje, cyane cyane ku kibazo kireba MONUSCO. MONUSCO yongerewe manda kugira ngo ibashe kugenzura agahenge, ariko MONUSCO ukuntu iri hariya muri Kongo, MONUSCO iri muri Kongo mu rwego rwo kuba ihagarariye abantu b'abanyabubasha, ibihugu bifite ububasha hariya, bikaba rero ko yongerera manda ari ukugira ngo bikomeze savinge inyungu zabo. Kwa gatanu rero umuryango w'abibumbye wongereye manda ya MONUSCO hariya iyongereraho umwaka umwe. Iyi manda yemera ko MONUSCO ikora ibikorwa byo gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge gashobora kubaho mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko umunyamabanga mukuru wa Loni harimo gapu yasigaye mu bavuga ko ngagomba kuzatanga ibisobanuro birambuye ku bijyanye n'izi nshingano yatanze, akabitanga bitarenze mu kwezi kwa gatatu. Ariko deja n'ubundi MONUSCO yatangiye akazi. Turebe rero uyu ambasaderi Sun Li w'Ubushinwa ara mu muryango w'abibumbye yavuze ko ngo yizeye ko umunyamabanga mukuru wa Loni azitonda akabanza ngakita uko ibintu byifashe kuri tere. Ubushinwa bwo burasa naho muri iyi ntambara bufite position utamenya iri mu buryo bubiri. Ubushinwa ntago bushaka kuza muri iyi ntambara buhonyuramo 23, oya, ahubwo burimo burasa naho buri hagati buvuga butari ko nubwo muvuga ngo 23 yageze gute, ariko murebe no kuri tere, mwite no ku mpamvu yatumye iyi 23 ibaho, impamvu ituma barwana, icyo barwanira, murebe situation ihari. Uyu nguyu Sun Li, ambasaderi Sun Li yaravuze ati icyemezo gisaba ko umunyamabanga mukuru atanga ibyifuzo bigamije gufasha MONUSCO gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge, turizera ko icyo gihe azitondera uko agahenge kameze kuri tere, akita no ku bushobozi bwa MONUSCO ifite. Kuko ngo birashoboka ko MONUSCO ushobora kuhereza izi nshingano ariko ntizabashe kuzikora kubera yuko nta bushobozi ifite. Byaragaragaye kurinda Goma ifatwa, byaragaragaye kandi MONUSCO yagiye mu ntambara nayo nta muntu wabyibagirwa. MONUSCO yarwanaga ku ruhande rwa FARDC n'abacancuro, ariko ati muzabanze murebe uko agahenge kameze kuri tere, hariya nyine ku kibuga cy'imirwano, munarebe n'ubushobozi MONUSCO ifite, kandi ngo Loni izagaragaze neza inshingano n'ibyo MONUSCO igomba gukora. Nawe arabizi ko hano harimo akantu k'akagobeko, hazagaragazwe neza inshingano za MONUSCO n'ibyo igomba gukora, kuko MONUSCO yagiye igaragara imodoka yayo igifaru cyo kikagwa ugasanga hapakiyemo amabuye y'agaciro, imodoka yayo ikagira ikibazo cyangwa bayirasa cyangwa bayifata ugasanga huzuyemo amabuye y'agaciro. Ati rero hazarebwe inshingano n'ibyo MONUSCO igomba gukora. Ati ibyo ngibyo bigomba kuba bifatika. Ibyo MONUSCO inshingano izahabwa zigomba kuba zifatika, zigomba kuba zishoboka, kandi zijyanye n'umwuka w'icyemezo nimero 2808 cyongera manda ya MONUSCO. Ati manda ya MONUSCO igomba guhinduka ashingiye ku mibereho y'umutekano cyangwa ku miterere y'umutekano iri hariya kuri tere, iri ku kibuga cy'imirwano, hagamijwe gukumira ingaruka z'intambara, kubungabunga amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere kose. Ariko Ubushinwa buravuga bati dushyigikiye byimazeyo imbaraga za Kongo zo kurinda ubusugire, ubwigenge n'ukutavogerwa ku butaka bwayo,
ndetse n'imbaraga zo gusubiza ubuyobozi n'ubutegetsi mu burasirazuba bw'igihugu vuba bishoboka. Aka kantu mukumve neza. Ati dushyigikiye byimazeyo uburyo Kongo, mbese ni ukuvuga ngo icya cyifuzo cya Kongo cyo kuvuga ngo Goma yarafashwe nibyo, Bukavu yarafashwe nibyo, ariko noneho turifuza ko aho ubutaka bwose M23 yafashe busubizwa ubutegetsi bwa Kongo vuba bishoboka. Aho niho Ubushinwa buri. Ubushinwa nabwo buzanyemo ikindi gitutu kuri M23. Nive muri Goma, nive muri Bukavu, nive n'ahandi hose yagiye ifata, za Bunagana, za Kamanyora, za Sake, za Rucuru, hose nivemo kugira ngo ubutegetsi bwa leta busubirane igice cyose buyobora. Gusa ariko Ubushinwa nanone bwavuze ijambo rikomeye, ambasaderi wabwo Sun Li ati MONUSCO igomba kuguma yigenga kandi ntigomba gukoreshwa mu nyungu za politike z'ibihugu bimwe na bimwe. Ati Ubushinwa bwatoye kandi bunemera imbaraga zakoreshejwe n'ibihugu byateguye umwanzuro kugira ngo abone kubwumvikana rusange. MONUSCO iyoborwa na Loni kandi ishyira mu bikorwa manda yahawe n'inama y'umutekano ya Loni. Turashyigikiye MONUSCO kugira ngo ikomeze kugira uruhare mu gushakira Kongo amahoro, ariko nta gihugu na kimwe kubera inyungu zacyo bwite gikwiye guhindura MONUSCO igikoresho cya politike yacyo. Ubushinwa burabwumva. Inama y'umutekano igomba kurinda ubwigenge, kutabogama n'ububasha bya MONUSCO kandi kubahiriza amahame agenga kubungabunga amahoro. Ibyo nibyo byonyine byatuma MONUSCO igirirwa icyizere kandi igashyigikirwa n'ibihugu byose bigize Loni. Na Ubushinwa nabwo bwamaze kubona ko MONUSCO ari imwe mu gikoresho kirimo gukoreshwa n'abanyabubasha hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati rero nubwo muvuga ibyo ngibyo, make sure ko MONUSCO ikora inshingano zayo kandi ntikoreshwe nk'igikoresho cya politiki. Ntihagire igihugu na kimwe gishaka gukoresha MONUSCO nk'igikoresho cya politike yacyo. Ibise bizumvikana by'Ubushinwa busaba. Iyi manda ya MONUSCO irihariye kuko ubu ngubu MONUSCO yari yatangiye kugabanya ibikoresho byayo mu bice bimwe na bimwe by'igihugu, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'imyaka irenga 20 ikorera muri Kongo, ariko umutekano ntabwo wigeze ugaruka. Bitumwa bamwe bakweshoninga bati MONUSCO what is MONUSCO ubundi murakora iki hariya muri Kongo imyaka irenga 25? Nta kintu na gitoya murakora. Imitwe yitwaje intwari ivuka buri munsi, abaturage bapfa, abaturage bibwa, umutekano warabuze muri aho ngaho. Abandi batese iyo barimo basahura. MONUSCO iriya ni ikimenyetso cyangwa ni igikoresho cy'ibihugu bikomeye biri hariya biryamye vuga ati mwe MONUSCO mugende mudukorere deal. Ikibuga cya Goma nicyo cyakoreshwaga mu gutwara amabuye y'agaciro n'ibindi byose byabaga byasahuwe, kandi MONUSCO ibihagarikiye bigiye mu bihugu nyine biyihemba byayishyizeho. Aho rero urumva ko byanze bikunze Ubushinwa burabizi buti MONUSCO izirinde kuba igikoresho yuko yahari yaba igikoresho cy'igihugu runaka. Nicyo barimo basobanura. Abashinwa buriya n'abahanga nicyo bavuga. Nukuvuga ngo umutekano wakomeje kuba mubi. Nkaho M23 ngo birimo ugenzura ibice bitandukanye bya Rucuru, Nyiragongo, Masisi, Rubero, Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Kivu y'Amajyepfo yo isa naho yogoze na Uvira M23 yigenzura. Bati se MONUSCO wakoze iki hariya? Nyuma y'imyaka 25 irenga ibikorwa bya MONUSCO bitangiye, MONUSCO iracyari imwe muri misiyo ikomeye kandi ikorera mu bihe bigoye, hano hagoye, ariko nayo umusaruro nkuboneke. Kongeraho manda yayo si ukwemera ibintu byose nta kubisuzuma, kandi si impinduka ikomeye. Ahubwo biragaragara ko intambara ikomeje kandi amahanga agerageza kuyigabanya no kwikumira aho kwikemura burundu. Aho ko tukumve, aho gukemura ikibazo cy'intambara ikomeza ibara mu burasirazuba bwa Kongo, ikigaragara amahanga ashyize imbaraga mu gutera ikinya kugira ngo abantu nyine tubasinzire, ariko intambara mu burasirazuba bwa Kongo ikomeze.
nicyo kintu kigaragara. Aha rero harimo ikibazo gikomeye cyane gishobora kuzaba n'ingorabahizi kuri iyi misiyo ya MONUSCO. Jya muri comment utubwire, kora subscribe niba utarayikora, tujye dukomeza kwibanira mu makuru meza asesenguye nk'aya ngaya. Ukomeze ugira amahoro, twifurije Noheli nziza hakiri kare.